Zastanite na trenutak i zapitajte se sljedeće. Ako vas zanimaju kriptovalute, prošle godine, koliko ste pročitali članaka u medijima o kriptovalutama i koliko njih je bilo negativno? Kladim se preko 99%, jel tako? Međutim, zapitajte se onda i ovo pitanje. Prošle godine, ako ste pratili medije, kripto teme, kriptovalute, sve živo, da li ste igdje ikada našli negativan članak o Web3, digitalna revolucija? Kladim se da niste našli nešto što je negativno, što počima sa propala mjenjačnica, ovaj popalio milijone, ovaj nestao, ovaj ukrao, ovaj pokrao. Sam pojam kriptovaluta kod mnogih ljudi izaziva negativne reakcije, negativne konotacije zbog svega lošega što se događalo u kriptovalutama. Međutim, ova riječ Web3 kažu da je to ključna riječ, ta digitalna revolucija, da je to ključna riječ koja će pridobiti nove mase u taj svijet, a onda posljedično u ono što im se možda ne sviđa, što ne vole tu riječ kriptovalute, zato jer je sve to povezano. Jučer mega vijest, Amazon ulazi u NFT priču, Amazon je najavio ulazak u gaming. U kakav to gaming ulazi Amazon? Što će oni to ponuditi? Gaming je strašan sektor, jedan od najvećih sektora na svijetu i jedan Amazon ulazi u sve to. Play to earn igrice. Ako je play to earn, moraš nešto earnati, moraš nešto zaraditi. Tokenizacija, NFT-evi, tokeni, sve je to povezano. Jučer još jedna onda velika mega vijest. Apple i Decentraland, Metaverse s jedne strane, ta digitalna budućnost, s druge strane Apple, digitalna budućnost, Apple naočale, povezuju se, nitko ne priča o kriptu, o kriptovalutama i tako dalje. Međutim, kriptovalute su unutra u priči, zato jer je recimo baš od tog Decentralanda Mana je njihova kriptovaluta s kojom se trguje svakodnevno, ali niko više nije rekao kriptovaluta, Mana, ne. Ljudi se boje tih riječi zbog svega što je bilo. Sad kažu idemo, Web3 dolazi digitalna revolucija, a to je nešto što ljude zanima. Ljude zanima budućnost. Nevjerojatne stvari. Ja osobno ne investiram u gaming projekte, jednostavno previše je toga, ljudi shvatite. Skrivaju se dijamanti strašni među svim tim projektima. Međutim, 20 i nešto tisuća projekata je. Međutim, čovjek koji je jedan od najjačih investitora u kriptovalute, kad pričamo o gaming projektima, jedan od najjačih igrača na sceni, jedan koji je zaradio najviše novca na njima, Alex Becker, on kaže da nas očekuje izolirani gaming bull run. Jeste ikad čuli ovakvu riječ uopće? Što znači izolirani gaming bull run? To znači da tržište nekretnina može biti dolje, da burze mogu biti dolje, Bitcoin može padati, Ethereum, cijeli kripto, razni sektori, sve da ide prema dolje i sve da stoji dolje ili samo stagnira, a da imamo jedan bull run koji ide samo za gaming projekte. On kaže da su gaming projekti spremni. Kaže da će rasti vrijednost gaming kompanija, gaming NFT-eva, gaming tokena, gaming coina i tako dalje. Ovo je jako zanimljiva riječ. Na primjer, gaming tokena. Da vi sad kažete nekome, ajde uloži novac u kriptovalutu, u token od te kompanije. Ne, te kriptovalute, to ti je sve prevara. A da mu kažeš, treba investirati u Web3 projekte. I onda on kaže, JBT Web3, što je to Web3? Onda malo tamo prokopa, onda malo istražuje ovo ono i onda kupi tamo neki token i onda kaže odjednom, pa čekaj malo, pa ja sam ušao ipak u kriptovalute, a bio sam protiv toga. Narativ se promijenio, prijatelju, narativ se promijenio. Nisu kriptovalute ništa krive. Bilo je puno loših situacija, međutim, nije taj svijet kriv jer su loši ljudi u tom svijetu koristili situaciju i ovaj svijet se ne može zaustaviti. Bez obzira zvali mi to samo seljački, ulažem u kriptovalute ili onako moderno, ja ulažem ipak, znaš, u nešto što je super, to ti je Web3 tehnologija.